Salama yaby. Salama yaby tsika mpanaraky ny pejy. Salama vahoaka malagasy. Hoy likerve mahay azy zay. Misy video hitako zay, misy publication nataony Fernand Selo amin'ny pageny ao. Misy rangahy fotsifotsy volombava, azafady manolo volombava, manao solomaso igny mivola ao. Ao igny ataony fa ajanono i fanambotsa-mbora olo eto tiky ohatran'izao sy ohatran'izao. Nao nahoda? Manakory soa sa fanao nahoda? Ha? Ndregny fagnentoko anao miresaky amin'ny video amin'ny pubny Fernand Selo ao. Da nahita ny fagneteko anao hoe angasa iany angoay. Tena marina zao. Zay mahavy anakay mivola hoe ka fangaro fivavaha mihitsiny, resaky fivavaha ny sainam-pirenena. Ka fangaro resaky fivavaha ny resaky lalagna. Zay avao mahavy anakay mivola an'izay raha zay satria araraotonareo zao mahampiandry any Andriamatoa Filoha io hoe mpiandry de mila mamela heloky. Mila mamela heloky nino tiky? Ha? Tsika gasy avao nga kristianina eo? Tsy tsika gasy kristianina koa n'Amerika agny rao mampiasa lalagna zay manao raha tsy mety amindreo agny. Kristianina mandilatsa atsika. Ndre resaka kristianina io votafara atsika vonanao ni fa reo fa kristianina fa ela. Mampiasa lalagna reo zay tsy manao raha tsy mety. Votsika zao miangavy Andriamatoa Filoha. Miangavy Antanandroa Andriamatoa Filoha. Miangavy Antanandroa Ramatoa Ministra ny fitsarana. Ampidiro baka gauche resaky ndreo reo abao droite. Nagnino tsy nivolany raha zay tamin'ny fitondrana Rajoely teo taloha olo mangala sary azy rogadray. Ha? Nagnino tsy nivolany zay nareo olo mangala sary pirenena manao kolokolo avolainy tamin'ny aty zany ro famela keliko nino ty. Ny hagnafoagna ny tsy maty manota amin'ny tanindraza ty eto ro tanjona atao. Famela keliko nino, mpivavaky nino. Hafa ny resaky fivavaha, hafa ny resaky lalàna, hafa ny resaky fiainam-pirenena. Fa kararoty amin'ny resaky fivavaha io. Zay vao mahavy ny olo sasany hoe hafa de mety saina fa fivavaha tiky io. Normal la ohatsy mitafivolany zany le olo satria afangaro raha iaby. Mino matoky amin'ny Filoha io fa tsy agnafangaro amin'ny resaky fivavaha sy ny lalàna sy ny fiainam-pirenena. Zay manao tsy mety rehetra sadio gadrao amin'ny tokony saza anazy. Tsy ho foana resaky tsy maty manota Madagasikara raha zany no hitondrana firenena santimana fivavaha zany. Mandilatsy mivavaky kristianina mandilatsy atsika koa reo andafy eto iaby mampiasa lalàna. Tsy misy kristianina atsika tsisy an'izany. Zay mahavy anakay miteny raha zay. Ary io aza mahatonga anakay tsy d'accord amin'ny FFKM amin'ny resaky concertation nationale io. Satria na FFKM de ho zany koa ny version eo. Nefa fijalian'ny malagasy tao tsy hitanao ny raha niresandreo tao, tsy hitanao ny raha nataondreo tao. Fijalian'ny malagasy fampitain'ny Madagasikara. Ka nareo ro antenay hoe amin'ny concertation nationale io de mbo zany koa ny sentiment hampiasan'ny FFKM. Zay tsy madakoro anakay amin'ny resaky FFKM ikarakara ny concertation nationale. Tokony ny ray aman-dreny ara-drazana no mikarakara an'io satria raha malagasy io fa tsy raha kristianina. Tsy kristianina avao a Madagasikara fa maro ny finoana ao. Ka tsy tokony raha zaho manokana tokony tsy ho agnatin'ny concertation nationale zany mihitsy ny resaky FFKM. Ray aman-dreny ara-drazana ro tokony ho agnatiny io ikarakara an'io satria fiarahamonina malagasy io fa tsy fiarahamonina ny fiangona. Ka zay zany mba zaho angatako aminareo hoe aza fangaro resaky fivavahana ilay fiainam-pirenena sy politika. Zay fotsiny zany ny hafatro. Resaky nao nahoda fa tsy izy igny. Tsy misy militsy amin'igny eo.
apodiko ndraiky miangavy any ministry ny fitsarana ary mahatoky ministry ny fitsarana zao miangavy ny foloha tsy heno an'izany resaky zany resaky voakaramany maparagna ny lehilahy la fahitako anazy zay avao gnay zay